Saul og David kan være et godt sted at starte på og lytte til Carl Nielsens musik. Den er på samme tidspunkt storslået. Den har det her kæmpe kor, kæmpe orkester, meget melodisk musik og samtidig en stor intimitet. Han er en mand af mange facetter, Nielsen. Han er på samme tidspunkt meget djærv, meget åben. Vi kender ham jo alle sammen fra de her hundredvis af danske sange, men han er også et mørkt sind, et følsomt sind. Og jeg tror, i den her opera, der finder vi også reflekser af hans egne mørkere sider i figuren Saul. There are strange aspects to this ruler. You know, for example, he goes off and visits a fortune teller. And you suddenly have an image of a kind of violent, unstable ruler dabbling in black magic to find out what he should do. And, you know, we're not very far from Colonel Gaddafi here. So there are, you know, really strong modern references in the way that Saul is described. Jeg tror, at de følelser, som man havde for flere tusind år siden, de ligner såmænd nok til forveksling de følelser, som vi har i dag. Og de former for vanvid, som måske eksisterede for flere tusind år siden, de ligner de former for vanvid, som vi har i dag. Og jeg tror også, at den form for splittelse mellem ledelse og folk, den form for splittelse mellem religion og politik, den har heller ikke forandret sig. It's huge music, it's huge themes, a lot of passion, a lot to think about, a lot to take in, brilliantly sung. It's the complete event.